бародаро, мухлисо, муборизо ва мухолифо, умедворим ки якояки шумо хуб сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. аввалан ташаккур мекунем ки бигем дастгирӣ мекунем падилид ва лайк комменти худа дареғ намедорем. ана умуман имрӯза суҳбати мо ҳам русӣ ва ҳам тоҷикӣ то қадри имкон дар бораи хоини миллат ё хоини ватан кист, чӣ хел мо шуморо тӯҳмат мекунанд ба гуногун набудагӣ чизҳо. дар ҳамин масъалаҳо камтаракак бигӯем ки то қадри имкон мехоҳем ҳамроҳи шумо суҳбат кунем. агар шумо тайёр бошед, дар дуруни курпача потона гарм карда шиштагӣ бошед, дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. умуман ҳукумат мега ин шумо ҳамун гапа маъноша кофта ёфта наметонед. агар ки камтарак маъно ва мазмуни ӯ гапа биёвед, умуман гап дар дигар ҷо мерава, гап дар дигар чиз мерава. аммо дар ҳамаи ҷо, чи Россия, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, бигем Тоҷикистон, Туркманистон, ино ҳамин як гап қатъи шуморо метавонад ки тӯҳмат кунад. яъне ба зӯрӣ чапа кардани ҳукумати қонунӣ, яъне ба русиш свержение, насильное свержение государственный строй, конституционный строй мега ба русӣ. агар ҳамин чиз да ту даъват карди тағйироти бигем сохторда, динам баъд аз ҳамин ман даъват кардан дар ҳамин бояд ира аз байн барем, алиш кунем, аз байн барем. ва бисёр дӯстомам, бисёр не, аз 3 та дӯст дорам дар зиндагӣ, ман шинос ҳастам бигем, ба ман навиштанд ки яъне ки воқеан ҳам инами экстремист гуфтаги калимаро ту заслуживат мекунӣ. да ҳамин калимат қатъи кадом калима қатъи инсоне ки аст, бигем як нависанда ҳаст, да бигем як инсони бақл аст, яъне ки даъват кардан мардума ба тағйир додани, яъне чапа кардани ҳукумат гуфт. да мара гуфт, ты же открыто предлагаешь народу, чтобы свергнуть власть. Это уже экстремизм. баъд ҳамин рӯзи дароз ма ҳамин дар бораи ҳамин гӯем гуфтгӯ кардам, камкам гуфтгӯ кардам. дар ягон ҷои рӯи дунё ман надидам ки ҳамин конститутсияро қонуна чапа карда бошад. набудааст ин чиз набудааст. биен ҳаминҷаро ман ба русӣ бугум, то ки Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва дигар бинандаҳои мо ки бибинанд, ҳамин чиза Россия, ҳамин чиза маъноша бифаҳманд. яъне ба ҳамин маъно бисёр инсонҳоро зиндон карданд, ба ҳамин калима гап, ба ҳамин калима гап бисёр одамҳоро куштанд ва ҳозирам дохили зиндон шиштагӣ инсонҳо ҳастанд ба ин ҳамин калима, ба зур чапа кардани бигем ки ҳукумат ё ки свержение конституционное чира, ҳамин чиз аст. да давайте я сначала вот это вот объясняю, что это за слова.
на русском, а потом я буду говорить дальше на своем языке, на таджикском. Ну, тоже у меня русский от Бога такой, но с хорошим акцентом. Но все равно постараюсь говорить, это чисто для братья казаха, для братья киргиза, для братья узбека, для братья всем там остальным, да. Я вчера призвал народа Таджикистана, чтобы свергнуть власть Эмомали Рахмона. Один очень умный, хороший писатель, то есть пишет много статей, да, сказал мне, что я действительно экстремист и что я призываю народ к свержению конституционной власти. Я целый день сегодня думал, поискал, где хоть бы где-то кто-то свергнул конституционную власть. Я нигде не нашел. Нигде не нашел, чтобы кто-то свергнул конституционный строй власти. Нету такого. Нигде. Теперь послушайте. Когда вы одного человека или несколько человека свергнете, выкинете от власти, они не конституция. Вы делаете переворот, только переворот делаете. Вы убираете несколько людей. А конституция и власть остается на месте. Это просто вас с этой словой, вы хотите свергнуть с конституционной власть, вас посадит. Конституция, власть это народ. Конституция ихний закон, который они живут. Гимн, флаг, скажем, вот и герб, да? Это ихний, как-то говорят, это конституционная власть. А вы просто человека, который вот использует этого власть, вы убираете, все. Власть и конституция остается на месте. Хоть другой человек завтра придет, тот же конституция, тот же гимн и тот же закон. Вы же полностью не свергнете же это власть, чтобы, как-то говорят, например, вот взято от одного системы, полностью уничтожать конституцию и писать новую конституцию, да? Вот тогда будет свержена конституция. Вы же конституцию меняете. А это просто так взять одного человека и выкинуть оттуда. Это не входит к свержению власти или конституцию. Не входит это. Это неправильно. За это, вот с этой словами миллионы людей посадят. Я сегодня посмотрел, нигде, вот сотни революций посмотрел, нигде конституция и власть не менялся. Просто люди менялись и все. Спасибо. Ну, я думаю, у меня русский столько, и дальше вы сами поняли, да, о чем идет речь. Мегардем ба тоҷикӣ ки то ки барои мардуми тоҷики мо фаҳмо боша, яъне ки Эмомали Раҳмон ё ҳукумати Эмомали Раҳмон ё депутат дигар инсонҳо имрӯз меброянд, мегӯянд ки мо шуморо мегӯянд ки ино ҳукумати конститутсионии қонуниро мехоҳанд аз байн баранд. ҳукуматро мехоҳанд аз байн баранд. Конститутсияро мехоҳанд аз байн баранд. ҳукумати қонуниро мехоҳанд аз байн баранд. Бабинед, ман ҳукумати қонуниро намехоҳам аз байн барам. Ман намехоҳам конститутсияро аз байн барам. Ман намехоҳам давлат аз байн барам, барое ки давлат аст, миллат аст, давлат аст. қонуни миллати конститутсияи миллат аст. Гирифтани Эмомалӣ, дафт кардан аз уҷа, ин на дахолат ба конституциялиш кардан дорад, на дахолат ба
маҷбурӣ иваз кардани қонун дорад. мо ку қонуна маҷбур иваз намекунем ягонҷоша. агар ки хел бигирем ки маҷбур иваз кардани қонун ҷиноят боша, Эмом Али Раҳмон чанд қонуна иваз кард? кадоми шумо овоз доде? кадоми шумо розӣ буден? кадоми шумо розӣ ҳастен ки Эмом Али Раҳмон президентиро аз 5 солӣ ба 7 солӣ гузаронд? кадоми шумо розӣ ҳастен Эмом Али дар қонун хича пешво кард? кадоми шумо ҳастен ки Эмом Али барои авлоди хича конститутсия бировард? кадоми розӣ ҳастен ки Эмом Али авлодои хича аз налог аз дигар чи озод кунад? кадоми розӣ ҳастен ки Эмом Али Раҳмон хича пажизини дар қонун дохил кард, пажизини эълон кунад? кадоми розӣ ҳастен? Нест. пас маҷбурӣ қонун ва конститутсияра ма иваз карда истодам ё ки Эмом Али? агар дар қонун маҷбур иваз кардани қонун ин ҷиноят боша, ин терроризм ва экстремизмда дохил шава, марҳамат, прокурор, генеральный прокурор, прокуратура, суди олӣ, марҳамат. чаро Эмом Али террорист экстремист нест? чандин қонуна иваз кард ба фоидаи авлод ва худаш. маҷбур иваз кард, халқа тарсонда иваз кард, бепурсиши халқ, бе референдум, бе овоздиҳӣ, бе райдиҳӣ гирифт иваз кард дилхоҳи худша. суроки президентиро овардан ба поён фуровардан, то ки барои Рустама туғрӣ кардан. чанд қонуна Эмом Али Раҳмон иваз кард маҷбурӣ? чанд тара? дар киҷо ҳастен суди олӣ ва прокуратура, прокурор, амният, военӣ, ҳарбӣ, ку шумо моро гунаҳгор мекунед ки то ки мо маҷбур мехоҳем давлати қонуниро аз байн барем. мо давлати миллат аст, халқ аст, иро аз байн бурда намешавад. маҷбур, бемаҷбур ба ягон чиз и давлата бурда намешавад, барое ки давлат и миллат аст. ва дар ҷои шунавидем ки мо бигем ки конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бигем ки нотуғри аст ё ки намедонем алиш кардан дар кор аст. Не, баръакс мо мегем Эмом Али таҷовуз кардаги чизҳоро бар ҷош овардан дар кор аст. Эмом Али маҷбур иваз кардаги ҷоша ба ҷо овардан дар кор аст, яъне ки бояд ҷои хича бигирад. ҳамхел аст? бале. яъне савол ба шумо пайдо мешавад, чаро ин қадар ҷавоно барои гӯё ки статьяи маҷбур иваз кардани давлати қонунӣ дар зиндон шиштагӣ ҳастанд? суд, прокурор, судия метонен инсоное ки ёро бурден суд кардани ҷавонора метонен ҷавобиро дода? дар ҳолате ки ман дар дунё дидам, давлата чапа карда намешавад, барои он ки давлат и миллат аст. яъне иҷара чапа карда намешавад, ягон хел ира чапа карда намешавад. шумо гуфта истоден дар суд, дар дигар ҷо, дар делаҳо ки яъне барои мехост ки маҷбур иваз кардани ҳукумати қонунӣ. ҳукумат и миллат аст. куҷо ира иваз мекард? ба кадом асос иёра байнами гап ба тӯҳмат бурден зиндон кардем? Эмом Али Раҳмон ҳукумат аст? Эмом Али Раҳмон қонун аст? дар ягон ҷо омадагӣ нест ки аз қонун як инсоне ки қонуна ғасб мекунад ва ба зури автомат тиру тӯфан ки ӯ қонуна ғасб мекуна мегира, дар ягон ҷо гуфтагӣ нест ки ӯра аз болои қонун сир кардан ин маънои чапа кардани қонун бошад. тамоми революсияҳо ҳамин хел чапа кардан. тамоми ҳамин мардум байнами тӯҳмат зиндон шидан, кишта шидан ки барои маҷбуран чапа кардани давлати қонунӣ. вот и всё. ин як тӯҳмат аст, як афанди асти. ин калимаи афанди аст.
در یگان کنج دنیا هیچ انسان قانون چپا کردن نمیتونه. اما از داخل قانون یک انسانی که قانون غصب کرده است با تیر طوفان автомат او را گرفته سر کردن از اونجا. مثل ببینید یک خانه هست، یک انسان اومده خانه را از خود کردگی است، نه حجت داره نه داکومنت داره و صاحب خانه یعنی من تو صاحب وطن صاحب خانه اومده یک آدم در خانه ما صاحبی کرده است در بالای دیوان خواب. ما میگیم که کی هستی؟ ما میگم ما صاحب خانه ایم، ما همین خانه ایم. میگه ما خودم همین خانه ایم. او را خانه سر کردن این چپا کردن خانه نیست. تو پروست اونمو نگلیتسا اونمو انسانه که اونمو در خانه تو غصب کردگی است، تو را از خانه بیرون میکنی. اون منوی را نداره تو شیفه را بکنی، تخته را بکنی، دیوالا چپا کنی، بعد او را ای خانه بیرون کنی. برای همه این استاتیا، این کلمه، این چیزی که میبرن بیار لوبوی اونمو دالبایا بیامون دیپوتات تا بیار ما قطعش صحبت کنم، بیار در نمی مسئله صحبت میکنیم. کانال دا مردک شوه بیایم ما قبولش میکنم در کانال استریم میکنم بنویسم ما صحبت میکنیم. دیپوتاتاش، سودش، پراکرورش، سودیاش بیاید در نمی مسئله ما صحبت میکنیم. ما فقط دلیلش قطعی میارم در پیشش میمونم که چپا کردن امام علی این چپا کردن قانون کانستیتوسیا دولت نیست. دکازات کنن که چپا کردن امام علی این قانون است، این کانستیتوسیا هست، این چپا کردن دولت حساب میشوه. ما فردا خودم میرم با پای خودم میگم که ما گناهگارم، بیاین مرا محکم کنید. ما تمام این ملت بخشش میپرسیم که ما گناهگارم که چپا کردن امام علی رحمان این چپا کردن قانون بوده است. اگر که ایواز کردن قانون کانستیتوسیا گناه باشه پس اولین گناهگار امام علی است. بیاین قطعا خود امام علی بیاید در کار شود، قطعا هم عالماش بیاید، نمو سر کل پل نمو پراکرور سود سودیا قانونا قطعی بیاید، کتابای قانوناشون قطعی بیاید. ما دا دکازات کنن که گرفتن پرزیدنت ریولوسیا کردن این چپا کردن قانون یا چپا کردن دولت دا داخل میشه. بیان دکازات کنن. ما دکازات میکنم این چیز دا داخل نمیشه. ما یگان جدا چخل بشه و خودت خونه خودت چپا میکنی. کدام احمق خودش خونه خودش چپا میکنه؟ هیچ کی کار نمیکنه. هیچ که برای ما طلب میکنیم کدامی که نمی استاتیا قطعی ششتگی است، نمی دست دیدن بردن برای چپا کردن کانستیتوسیونی حکومت قانونی کانستیتوسیونی را بازوری چپا کردن گرفته بردگی هستین، ای را آزاد کنه. این کلمه این چیز دروغ است. هیچ که چپا کردن نمیتونه این چیزا. هیچ که نه تو نه ما نه دیگر انسان، یگان انسان حکومت چپا کردن نمیتونه. حکومت این خلق است. خلق هیچ که چپا کردن نمیتونه. این را یادتونم بروره. و دو تا احمقی که گفتی هم گپو در بالای خلق همچون رهبر آمدگی هست، او را گرفته ایواز کردن، این نه حکومت چپا کنیده داخل میشه نه کانستیتوسیا ویران کنیده داخل میشه. پس چرا با این قدر یعنی تهمت با این قدر گپی دروغ چقدر جوانو را بردن پشتی زندان کردن در حالتی که کلمه اساس نداره، دروغ است. بیاین قطعی ما گفته استادم فکت قطعی من یوتیوب کلیپچات میکنم استریم دا میدرارم شون کتاباشون قطعی بیاین، ما کتاب قطعی میام فکت میارم،
ҳукумат чӣ аст, конститутсия чӣ аст ва президент чӣ аст. ва дар куҷо омадаги аст ки дар ҳолате ки президент касал шава, управлят карда натона, далбаёб боша, намедонам аз контрол биброя, ба хубӣ ё ба зурӣ иваз кардан, ура қапидан, зиндон кардан. биёя қатъи ман суҳбат кунам. мо имрӯз гарантӣ меёрем Эмом Али Раҳмон далбаёб шидагӣ аст, на самон дил далбаёб шидагӣ аст. ира дунё иҷозат метаҳад ки ба зур иваз карда. аммо гирди атрофи Эмом Али Раҳмон як гурӯҳ касалиҳои дигарро ҷамъ кардагӣ, дар даст яроқ автомат халқа кишта дар болош истодагӣ аст. яъне интихоботи озод нест, сухани озод нест, ҳама талам тарош, авлодои худашда ба фарзанду духтару набираву бачи качиш ҳам айчи иҷозат, дар дигар инсон иҷозат нест. модаро гишна, модаро кӯча руфта истодан, як грамм дар қиссаи ватан нест. фақат баҳорида рақс мекунад, гул биброя, ободира бибин, камеро сёмка мекунад, рақс. ин реально девона ҳаст. пас ира қонун иҷозат метаҳад ки мо ира маҷбур иваз кунем, барои он ки ихтиёрӣ нарафта истодааст. ира қонун иҷозат метаҳад. ва онаму суд, судия, прокурор ки нами инсонҳоро бурдем незашто зиндон кардем ба як калимаи дурӯғ бофта ва сохта. ва ин чиза бисёр дар Узбекистону, Қирғизистону, Қазоқистону, дар Россияву, имрӯзам дар Россия коми бига Путин ухади за несанкционированный митинг, за насильное свержение власт, уро бурда зиндон карда кишта истодааст. Путин и власт нест. Путин президент, власть это народ. Никто не хочет конституцию менять. Люди хотят Путина менять. Конституция остается. Путин это не конституция. Вот просто обычно бигирем нигоҳ кунем. Яки нами тӯҳмат қатӣ чӣ одаморо бурда кишта истода, чӣ қа инсонҳоро бурда зиндон карда истода, медонӣ намера. бибинед, дар Тоҷикистон ҳам хеле аст. Вақташ мешавад суд, прокурор, судия инсонҳоеро ки инами статья қатъӣ бурден, суд карден ку шумо ҷавоб метен дар коротон. шумо мо талаб мекунем вақташда ки аснод биги биё инами калимада. ҳамин чиро мехост иваз куна? Конститутсияро мехост иваз куна ё Эмом Алиро? ин хест ки Эмом Али беставу конститутсия иваз шава ё ки конститутсия давлат беста Эмом Али иваз шава? кадомишда хеста буд? шумо ҷавоб дода натонистед. баъд ҳамун суду прокурору судияву милисае ки ҳамин одаморо ба ҳамин статья суд карден ку ба ҳаматона да як клетка қама мекунем, мегем ана ки бигирен чӣ кореш бикунем бикунем. барое ки шумо аснод надорен дар ин чиз, шумо факт надорен дар ин чиз ки як инсон Эмом Алиро иваз мекунем гуфтаги инсон ӯ маънои давлат ё қонун иваз кардан бошад. Эмом Али на давлат аст, на қонун. Эмом Али як бигем нанимат кардаги аст, халқуро бигем нанимат кардаги аст, муҳлат додаги аст, 5 сол овоз додаги аст кор кунад. агар ин чизо ҷиноят бошаву иваз кардан як чиз дигараш, пас марҳамат кунем, а Эмом Али сараш мекунем. чӣ ба Эмом Алиро ба иваз кардан инами қадар қонунҳои ҷумҳурии конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид кардан, иваз кардан, ба авлоди худошон туғрӣ кардан, чаро Эмом Алида делаҳӯӣ накарден ва суд Эмом Алиро террорист эълон накардед ва амният чаро Эмом Алиро нақапиден шумо? чӣ ба ин кора накардед?
دیدین جواب دادن نمیتونین سوال دا مردک باشین همون دیپوتاتوت همون قانوندانات گفتی همون خداشوناش قانوندانا میویم میگه گو یه ملیساش یتش زنگ میزنه میگه چیکو کردیست میگه بس نه قانوندانا اومده است او دالبایب خودش نمیدونست قانونه چخیل شما قانون نمیدونست اگه فرما دادگین من حیرانم اوش بس میگه نه قانوندانا میگه قطعیت گپ میزنن تو چیکار کردیستی تا جو فرما را گرفتی کی ترا را داد بیار نام قانوندانا تا کتابش قطعی بیا ما доказатش کردم که چپا کردن امام علی حکومت نیست چپا کردن حکومت نیست امام علی را سر کردن از اونجا نابود کردن حکومت نیست امام علی را گرفتن یک کس دیگر را ماندن است در اونجا خلاص علیش کردن جای او ویران کردن قانون یا حکومت نیست پس اینه قدر آدمش ما برده نزشتا سود کردگی نزشتا این همی تهمت قطعی گویا که او وطن خیانت کردن قانون ویران کردن او میخواستن حکومت چپا کنن بگیم که چیزی که نمیشوه چپا کردن نمیشوه حکومت وابشه چپا کردن نمیشوه امروز روسیه چپا کردن حکومتی بگیم اوکراین را شروع کردگی است یعنی حکومت گفته ما زیلنسکی را در نظر ندارم زیلنسکی حکومت نیست زیلنسکی پرزیدنت است اوش دپوتات است حکومت نیست حکومت خلق است خلق امروز روسیه با ارمیاش چپا کردن حکومتی اوکراین را بگیم کوشش کرده ایستاده این ای را بگیم اگر ما بگیم که روسیه پوتین چپا کرده ایستاده است حکومت اوکراین را این را ما میتونیم بگیم برای که حکومت خلق است کشته ایستاده است میخواه همش زلاج کنه غلام کنه چپا کنه در حیات خودش بگذرانه بگیره یعنی که پول همچون اوکراین گفتگی چیزا نابود کنه یعنی دولت نابود کنه این ای هست این ای در نام استاتیای شما توغری میگیره اما یک انسان امام علی را هیچ که یراق گرفته ملت نکشه هیچ که نمیدونم ما بعضا حالتا که شما در حیران میشم کدامی که طرفدار او هست او خائن ملت است کلمه عجیب پریدومون میکنین بین یکم میزنیم همه خلق طرفدار ماشید پس این بعد خائنی کی میشوی همه خلق طرفداری ماشیدن از نگاه شما خائنی کدام ملت میشون بعدیو یعنی اینو طرفداری اگر ماشون یعنی خائنی خودشون میشون اما خلاص خیلی میشوند اگر همه تاجیکستانی ها طرفداری ما شوند کمی طرفداری ما هست او خائن ملت است اگر همش طرفی ما شوند همش خائن های خودشون میشوند هم خیلی حتی که تو طرفدار با مجبور با ترساندن با زندان کردن با کشتن طرفدار خودت کردگی یعنی که آزاد نیست یک طرفدار آزاد نیست بیش من از طرف طرفداری میکنم یا من امام علی را طرفداری میکنم یا من دیگریش را طرفداری میکنم حتی یک طرفدار آزاد نیست و ما فکت آوردم که یعنی من هیچ وقت حکومت کنستیتوسیا را ساختار قانونی دولت و دولت چپا کردن نیستم من از همین ساختار قانونی و حکومت میخوام یک آدم بگیرم پرتم برای که همین آدم اینا را غصب کرده یک دیوانه یک مجنون یک دلبیا автомат قطعی یراق قطعی نمیاره همه را کمی بگیم که بگه تو دیوانه ای او را کشته ایستاده است کمی بگه تو نتونسته استی او را زندان کرده ایستاده است من یک دیوانه را میخوام از همونجا بگیرم نابود کنم پس من доказать کردم که یعنی این حرکتی من نابود کردنی ساختار کنستیتوسیونی یا که دولت نیست
پس چرا کدوی ما را طرفداری کنه او را میبری زندان میکنی؟ یعنی تمامی حد حرکتی من ای برای نابود کردن یا چپه کردن یا نمیدونم یک چیزی دولت نیست، یک انسان است، یک آدم. بله بگیم 2 بار 5 سال اول قانونی بود، نمیدونم ویبرا علیش کرد، هر کاری کرد نکرد، 2 بار 5 سال اول 10 سالش قانونی بود، 20 سال آخر ناقانونی است. من 2 بار اولش تصدیق میکنم. اگر که همین ویبرا اگر که چپه نکردم گذشته باشه، برای که 2 بار دروغ آمد راست آمد، یعنی حقی 5 سالی پرزیدنت شوی داشت. ما 2 بار اولش بگیم یگان گپ ندارم، دهن من نمیکشم. اگر گرچند قانون بگیم که همون فالسیفیکاسیا ویبر کرد آمد و غیره کرد آمد، 2 بارش ما تصدیق میکنم پرزیدنت بود. لیکن بعد از این پرزیدنت نیست، این مجبوری اومده ایستاده است. یعنی این قانون هم قبول نمیکنه، این مجبوری قانون را عوض کرد با فایده خودش، اومده ایستاده است. مرحمت بیاین اگر که همین امام علی قانونی باشه، اول برای ما اثبات کنین که یعنی امام علی رحمان بگیم که قانون را تجاوز نکرد، برای ماندن خودش عوض نکرد. اثبات کنین برای من. یعنی قانون را تجاوز کرد، ویران کرد برای ماندن خودش، برای ناقانونی ماندن خودش، قانون خودش در نسترویکا کرد که بوده قانون اجازت داده ایستاده است. خلاص یعنی ایره هیچ که آواز دادگی نیست، هیچ که قبول کردگی نیست. ویبرو را همشه بگیم من خودم در ویبر بدگی هستم و میدونم. محترم معلمایی که 3 سال 4 سال 10 بار پاتینکه علیش میکنن، برای 300 سومون دیگه بگیریم گفتن همه ویبر فالسیفیکاسیا میکنن. من در پیششون بودم، فقط نوار ندارم. من قطعیشون در همون درون در داخلا بودم که چقدر یا میگیرن ویبرو را فالسیفیکاسیا میکنن، عوض میکنن. همه کار این محترم معلم ها میکنن، همش 100% نمیا میکنن. خب پس چرا طرفدارای که کمی ما را طرفداری میکنن میبرین سودش میکنیم به نام تغییرات دادن دولت قانونی، که هیچ که دولت تغییرات دادنی نیست، هیچ که قانون تغییرات دادنی نیست، فقط این مایه را تغییرات دادنی است. برای چی؟ جواب داده میتونین؟ گفتی همون که قانوندانو تفایرات کی جا من نو کتاب شایفتم، قانوندانو تا بگی بیا شما نیزشتون هم قدر جوان بردین بینمی تهمت زندان کردگی هستی. هیچ کی نمیتونه قانون کنستیتوسیا را ویران کنه، دولت ها بگه ایواز کنن. دولت ها ایواز کردن نمیشه و دولت این ملت است، ملت ها هیچگاه ایواز کردن نمیتونه، هیچ کی نمیتونه ایران ایواز کردن. و کاری ساخته و بافته اختون قطعی آورده اینقدر مردم کنج زندان کرده ایستاده. هم خلاص و روز میشه یا ما پرسان میکنیم از روی کتاب در پیشتون میمونیم، میگه مرحمت کن. گفتی هم گپا صوفی جان خوب بین چی گپای در اینجا؟ فکت آورده نتونستین، نه دلیل آورده نتونستین که همین چیزی عوض کردن قانون است، امام علی را عوض کردن یا ویران کردن مجبوری ساختار دولتی است. اول توف میکنیم و بعد صوف ای قفاش. این را فراموش نکنیم. اول توف و بعد ای قفاش صوف میکنیم. این را توچ نه یا تو نبروریم. حاضر هم وقت دارین جوانایی که میخواستن امام علی را علیش کنن آزاد کنین. حاضر هم وقت دارین آزاد کنین ایترما، برای که ایتری ستاتیا نیست در روی دنیایی که شما بوده محکم کرده ایستادین. مجبور تغییر دادن
сохтори конститутсионӣ, сохтори конститутсионӣ Эмомалӣ нагуфта истоден шумо. Агар шумо ҷа бинависен ки барои маҷбур иваз кардани Эмомалӣ Раҳмон ки ноқонунӣ дар сари қудрат омадааст, ғасб кардааст қудрата, Эмомалиро мехоҳад иваз кунад, ҳамира иваз кардан ҷиноят боша, пас инаи статья қатъи суд кунед. Аммо сохтор, қонун, конститутсионӣ, давлат иваз кардагӣ иёро иваз карда намешавад. барои давлата иваз кардан бояд поли миллата бикишӣ, баъд уҷа да ягон миллати нав биёрӣ, баъд уҷа иваз мешавад. агар ту ҳамаи миллата накишӣ, давлата иваз карда намешавад, барое ки давлати худаш миллат аст. ура ҳеҷ ка иваз карда наметавонад, ҳеҷ ка тағйир дода наметавонад. барои ҳама агар шуморо ҳамватанои азиз шуморо биқапан биган хел открита бигем ки мо Эмомалиро мехоҳем иваз кунем, на давлата мехоҳем иваз кунем, на конститутсияра. мо ин чиза иваз кардаи нестем. мо мехоҳем Эмомалӣ бирава. агар Эмомалӣ давлати конститутсия боша, пас значит ман гунаҳгорам. ҳоли имрӯз мебинем ку дар доскаи муқаддасоти миллат, дар байни байрақи гимн бигем конститутсия латтави коғаз сурати Эмомалӣ задагиай. ин ҳама ки ба ҳамон чизи миллат дохил шудааст. вот далбоёбӣ, вот беақлӣ. медонед то куҷо беақлӣ аст? мефаҳме намера? шумо дарк намекунед. ба худо ҳамватан, ба худо қасам ку шумо дарк намекунед. шумо маъно ва мазмун иё дар сари шумо тӯҳмат карда оварда ку бурда ту чи ту хоини миллатӣ, ту мехоҳӣ ту зури қатӣ шуморо шугат мекунанд. болои сартон ту мехоҳӣ давлата иваз кунӣ, ту мехоҳӣ давлата вайрон кунӣ, ту мехоҳӣ қонуна иваз кунӣ, ту зидди қонун, зидди давлатӣ. яъне ман на зидди қонунам, на зидди давлат, ман зидди Эмомалиам. шуморо навхели тӯҳмат қатӣ бурда зиндон карда истод. ва ҳамон одамое ки нами тӯҳмати нами зиндона карда истоден ва рӯзе мешавад шумо саволу ҷавоб мешавед, хафа нашед. ё туғри кор кунед, ё ки тайёриту набубинем барои саволу ҷавоб. имине масъалада. ҳар як масъала, ҳар як ҳаракаттонда бале бародар, барои хита гуфти ҳам гапо афсонаи ҷингилапо аст. барои одаме бигем мафкура надора, бигем ҳамин хел аст. ҳар чи дар назараш ҳар чи тофтан мегирад. инам хел дӯстои азизам, ҳамватанои гиромим ва суд, прокурор, судя хусусан нами статья қатъи зиндон кардаги одаморо рашототона бигиред. фардо саволу ҷавоб байни мову шумо мешавад, байни шумову судшаванда ҳам мешавад. ва шумо агар ба аснод ҷавоб дода тонистен ки ҳамин воқеанам хоини миллат шуда ё ки ба зурӣ мехост миллати давлата иваз куна, пас бигем ки шумо прав ҳастен, ҳеҷ гап надора. не ки ҷавоб дода натонистен, аснод оварда натонистен, бигем ки ҳамо туфу суф, халос, дига ягон чиз дига нест. шумо аввал туф, баъд ай қафош суф. инам хел дӯстои азиз, умедворам ки дар ин масъала фаҳмиден, яъне ин ҳарда ҳаракати мо ба ӯ статьяе ки ӯо меган ки иваз кардани сохтори конститутсионӣ ва давлатӣ ва давлат, яъне ин чиз нест. ин чиз тӯҳмат аст, дурӯғ аст ва шуморо фаҳм мекунад. дар ягон ҷое хеле чиз шидагӣ нест ва намешавад. фақат як замоне шидагӣ буд, танҳо конститутсионӣ иваз шуда буд, давлат иваз нашид. мисол замони араб омад.
замони араб омад, мисол мо сохтори бигем қонун, яъне қонунҳои бигем ҳаёти зиндагии мо бигем зардуштӣ ва бигем ки яъне урфу одати худомон доштем ва араб омад ира иваз кард. Яъне дар инҷа гуфта мешавад ки омадани араб сохтори конститутсионии моро иваз кард, на ин ки давлати моро. барои чӣ? Барое ки давлати миллат аст, миллата иваз кардагӣ нест. тоҷик ҳамун тоҷик монд, ҳамун тоҷик истодааст, ҳамун таваллуд чизистагӣ тоҷикам то имрӯза. яъне ки ин чиз мешавад. Агар ҳар касе ки биёя ва баъд бигем ки мисол имрӯз мо як давлати демократӣ ё ки бигем ҳуқуқбунёд мегӯем ба номи худомон рақсбозӣ мекунем, ҳар касе ки ира бигира ба як давлати намедонам сохторе бигем католикӣ биёра ё ки намедонам як буддизм биёра, полни сохтори моро аз байн бара, мо мегӯем ки ӯ инсон конститутсион, яъне қонунҳои зиндагии моро иваз кард. ира мешавад бигем хеле гуфта. аммо он чизе ки мо дорему ва танҳо як одама иваз мекунем ва бо давомиш додан мегирем, ин иваз кардани қонун, давлат ин чизда дохил намешавад. иваз кардани як одамда дохил мешавад. барои ҳамо спокойно метавонем тарафдорӣ кунем оппозитсияро ва метавонем дастгирӣ кунем, метавонем ошкор бинависем ва шумо ҳаққи тарафдорӣ кардан ин ё Эмомалиро ҳам тарафдорӣ кунен ошкор. яъне ки ман намегӯм бигем ки кадоми тарафдори Эмомалӣ ҳастену душмани намедонам миллат ҳастен. Не, ин чиз нест. шумо метавонед Рустамро тарафдорӣ кунед, шумо метавонед Эмомалиро тарафдорӣ кунед, шумо метавонед маро тарафдорӣ кунед. яъне озод аст ин чиз. ин чиз озод аст ва ҳеҷ ки инро ҳақ надора шуморо маҷбур кунад ки тарафдори ӯ шудӣ, ӯ террорист аст. ман имрӯз исбот карда истодам ки ман яъне ҳадда ҳаракати ман ягон грамм гуфтаи ӯ афсонаи ӯда дохил намешавад. ман конститутсияро иваз карданӣ нестам, сохтори давлатиро иваз карданӣ нестам, давлата иваз карданӣ нестам. яъне давлати миллат аст, конститутсия ва сохтори давлатиро ман иваз карданӣ нестам. ман танҳо Эмомалиро иваз карданим, як одам. ва он чизе ки ҳамроҳш овард Эмомалӣ Раҳмон, тағйир дод, иҷара уҷара тағйир доду, худ ба худаш президентиро гирифта, 7 сола карду, пожизнен карду, ҳамин чизоро иваз карданем. баргардонда дар ҷои худаш 5 соли дубор ҳақ дора ва фақат идаф жёстка мегиремаш, яъне старт президентӣ маълум мешавад. мисол аз 30 сол 35 сола аст, 35 сола старт мешавад то 60 солара. 61 сола боша овозда монданда дига ҳақ надора худша. тамом. то 60 солагиша коме успеҳ кард, дар сиёсат карьера кард, рафт президент шид, 61 солаши дига Аллоҳу акбар биравсу. барои чӣ? барои он ки уже дардманд мешавад. одам пир шидан гирифт, дардманд мешавад, касал мешавад. ҳамин пенсияи мард чандае? 65 65 до омин Аллоҳу акбарш мекунем. ё ки ҳам хелиш мекунем ки агар 62 63 сола ҳам боша худаш овоз дамона, 2 сол баъд рӯзи пенсияш омад, бигем автоматикӣ хориҷ мешавад аз ҳукумат. дига бигем ҳамун 65 то рӯзи пенсияша мард метавонад ки бигем ҳамун дар на танҳо мард, зан духтаро метавонанд ба президентӣ бираванд, баллотироваться кунанд, номзади худшо намонанд, программашона бигиранд, дар сиёсат депутат, дипломат кор кунанд. зано ҳар кадомеш ки ҳунар дорад ва то президентиша. мисол ба зана то 55 мемонем, ба марда 60. зан 60 солагишда пенсия меравад, мард 65 ҳам хеле. аммо то рӯзи пенсияш да, аммо ҳисоб мекунем 5 сол то рӯзи пенсияша боша. баъд аз ӯ Аллоҳу акбар до свиданияш мекунем. барои чӣ
занам ҳаққи раҳбарӣ дора, ҳаққи кор кардан дора. Дига он нест ки фақат зана 4 таша бигирив ба пари бигарди, дига халос, дига кор надора. Не, рақобатҳоро озод кардан аст. ҳар як инсон метавона бирав, ҳар як инсон ва бигем бибинен ё шуморо чӣ хел фаҳм мекунад, рақобате ки ту бояд овоз ҷамъ кунӣ, фалон қадар овоз, фалон қадар пул дошта бошӣ монӣ. Яъне ҳам хел овардагӣ ҳастанд ки одами камбағал наметавона дига овоз ҷамъ кунад. Одами камбағал надора утари пул ки интихобот бирава. Бигем як дебилизмо офаридагиянд ки эмомали раҳмон ай киҷо пула мемона, ҳама пули давлат дар ихтиёр чай мегира мемона, мерава мардикорӣ мекуна, меёра уҷа пул мемона. Не, баъд ама расходи президент бояд ҳисоб-китоб карда шавад, ҳамаи солона отчет дода шавад ки имсол президент дар сафарҳои кориш ва ғайраҳош чӣ қадар маблағ расход шид, бояд уро дар мардум отчет биспорад. Тари намешавад ки эмомали ба туалетам ба вертолёта бирава, хел нест вертолёт қа туалет бирава, гирди хонаша пури охрана куна. Ай палош аяму бояд аму меъёр дошта боша. ӯ чанд қадар худашда хатар эҳсос куна, ҳамон қадар одам оварда пир кардеста гирди хонашда. Чӣ хонаи президент охраният кунед, чӣ президент охраният кунед. Чӣ кор кардаст президентиро охраният мекунед? Ҳеҷ, просто хатар эҳсос кардеста. Пула бите, пула ай киҷо меай, кисаи давлат ай буҷаи давлат аз пули мардума ба вора додиста барои саломатии хичи эҳтиёт кардан. ҷо мардуму гишна. Хулас камбудиё зиёд аст ҳамватанои азизам. ана иншолло ки ҳамин як масъала боша фаҳмида бошен. Ман ҳамеша хирсандам, яъне ки озод метавонед тарафдорӣ кунед Эмомалирам дигар каса. Тарафдорӣ кардан ин ҷиноят нест. Ман ҳадда ҳаракати хидмат фаҳмондам ки ҳадда ҳаракати ман аслан ба ягон ҷиноят дохил намешавад. Рақобат ба Эмомалӣ кардан ин хиёнат ба миллат нест. саломат сарбаланд, хонатон обод боша. Метавонед дар зери коммент фикротонро бинависед.